Petunjuk arah lokasi ke Pijat Tunanetra Berijazah Mentari Bersinar. Dari lokasi Beji, menuju ke arah utara, teruskan hingga 80 meter kemudian belok kanan. Teruskan hingga 300 meter. Kemudian belok kiri, menuju di Jalan Diponegoro. Teruskan hingga 1,2 km. Kemudian belok arah kiri, ke Jalan Gatot Subroto, Jalan Raya Karanggede, Gemolong, Jalan Suruh, Karanggede. Teruskan hingga 450 meter. Kemudian belok arah kanan. Teruskan hingga 550 meter. Kemudian belok arah kanan. Teruskan hingga 10 meter. Pijat Tunanetra Berijazah Mentari Bersinar. Ada di sebelah kiri jalan. Ada tulisan spanduknya.